26 Asrambari constituency Champa Awar BC ni pas nong warto dur to dur camping khlailekha. Oro thangi manjakha Khwai district zonal chairman Borom ganang Bishu Deborma. Tipramotha Khwai district working president Borom ganang Trithi Deborma. Block vice president Borom ganang Subol Singh Deborma. TWF district secretary Bukhuk Kuchung Titi Prasha. TWF block treasurer Bukhuk Bina Deborma. Board President Babul Deborma, BC Vice Chairman Borom ganang Manav Deborma, TWF, YTF, tei kubuni adong song manjak baikha. Media person orang sampai sini kok tunai orang teh sengoro posisi sampai sampai kerja pas nong water ini tu seng awareness program seng kaibi tabu sini support mah kakabang mah seng wana nak kok kerja sini mau Asrambari competition ni andaro seng ekdom 100 jana no seng 100% mano seng tai sini orang seng wana nak kerja seng jotono seng jadi jak sini orang ni jotika seng jotono jadi jak tai asungno gai te orang jam hai manja kai ka joto sini zonal ni chairman sini Borom ganang Bishu tai political ni ko sini district ni working president Tithi Babu tai block ni vice president Subol Singh tai sini ward ni joto sini orang waris rok bograni samung tangai rok joto waris rok no tongbayo joto sini buri bodol TWF ni joto no bumang kuliah sini orang pas ward ni joto tongbayo seng joto no jadi jagorot tai sini bograni sabut mang seng wana kerja hambai asing Madam ni sini mung dige sini mungkai Kuchung Titi Prasha district ni secretary tong de Taglay bidan sama. Amam bayo putri joy khaje. Puliam na hambai sini media person sono. Sungtini 26 Asrambari constitution ni West Sampasura BC ni pas number wato sung dur to dur campaign klaleka sini final election ni bagai sung pas number wat ni sini yang Jamtila Bazutila Sadubari ba sini Jatungan te kumuni para sung bebang no guru bakya guru goi sung tini sinoro saimangka sinoro sung 100 ni bisungo 100% la sung tamla sini support tai jibijitina abahai tai sung kasya komu tonai sini o hasteri sini o 26 Asrambari badibo dara sini bidro jenu tonai sung koina musungo final 16 tariko sini election nai sini o election sung abono election ni tawan sudi sini dofani coba eba sini tibrasarong ni party ni coba ni sung wa sulong nai karon kai tam himale sung lukna sini bobagara mayaganang bobagara sini binasa rang kusha riman olbo bini saksuri hamya tudi phano bo tini chunga basa logiri tongka aun bagai sini tibrasarong no bizdo phane tibrasa sung koina ba sungo sung o party ni coba sung rang kusha rimaya phano sung suru sini yasma kaisa bagai sung sini anros mariwa sung budoi sung sisa kapano sung machi tinai sung wan sung wan sumai tini bono ano nono sung sajo yang mano somya ba haiwan sung phano budo rimeo no sung aba haiwan sia oi sung jesono phan joli tong thu haipano paithak ni bagai sung sini bobagara ni sehara nasigai aba sini phainai sini bosa botei busuk sung aboro naharai sung sini anros mariwa budoi sung kuplai khai sung sisa kapano maran lanai asono hambai tai orot sini sung basa phaima ja phekya sini Khwai political Khwai district zonal chairman sini Borom ganang Bishu bo Khwai district zonal chairman Simbuya tabo khungkai sini 27 Kuala 28 Telamura ni election ni purpose ponaro observer ni chongka
tei chungai basa phaima jaka chini TWF ni district ni secretary chini kusum titi brasa tei phaima jaka chini 26 Asrambari block committee ni vice president chini borong chini mama subulti tei 26 Asrambari TWF ni block committee ni treasurer chini bukuk bina tebo tongo chini block committee chini borong nang Monoranjan tei chini vice president vice chairman chini borong nang Manasong tei TWF ni kabang ma chini tongo chini